dosa nikah. Padahal yang kanjeng Nabi ijtanibu hadhil qadurat. Hindari sesuatu yang menjijikkan. Saya maksud fi'lul qabih atau al-qaulus sayyi, perbuatan saya coba atau perkataan saya tak nyaman. Ghibah masalan, sandrasan, zina, perkataan saya coba, perbuatan saya keji, dan yang mana tadi itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larang kapi bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku lebih sambiannya ke kita ngerasa aki merengis, kita ndik rasa merengis kinangan. Saking letodus deh ya. Jadi saking ada ngolok ustad ro haja iya ki ya. Saking labek re ya lo kegus deh lah. Jadi saking tak ya lo kegus, tak ya lo pinter, tak ya lo kiai. Haja iya ki ya. Duh saya rasa tak tertarik. Adapun orang-orang yang soleh, orang-orang yang semak dekat Allah Subhanahu wa taala, nganggep dosane kayak ngak betang, Pak. Jeken tero pun tidak ada. Untuk melakukan perbuatan sekeji neka sama sekali tak ndik rasa tero. Dalam atina tak terbesit sama sekali. Dalam atina tak ndik rasa niatan gun karo niat apa ki? Dalam atina terus seguni pun tak ada. Saking dari bengkida sama sambian dek betang nikah punan. Masuk terong akan betang. Bahkan dalam atina tak pernah kuliah sambian dek merasana ngakan betang ya. Orang-orang yang soleh ki nikah. Tandan kedusah ingat tandan kekotoran. Keng letodus ejek aja. Sangkun ki menarik. Ki repot pacet kelas kuliah bisa ini ke kelas lala. Paling repot anu duakin dek lala recek bahwa teman cok je tak nyaman, betang je tak nyaman, nyamanan kembang tak iso. Wis bencet entaran dek sampah aja beceng baunya, banyak barang saya bau sampah aja. Hari lah kembang, ngocak dek lala, tetep tak gelem lala aja, tetep entar dek poroh. Ini kelas kuliah bisa sampean ke kelas poroh. Kita ro kedus saja. Ajiling bener yang bine pratin lomba balap karung ajual gunjal senyongo aku ya san pakua kita tertarik deh perzinaan je ki ngerasa aki nyaman gue sampean ngetela orang ngajoget ning atas panggung wah nyongo orkes syuting dia rekam padahal itu tunggang iburi lemon beres akal kan saya gelem tunggang iburi moro neng sampean mah moro tunggang iburi bi orang bah setan sih memang tunggang iburi ya kakek beda iya kan ngamuk lah orang itu tunggang iburi kembung ya orang nyongo biduan nyanyian doh kembung syuting waduh air deh ya ojeng je lah minta aing semprot mon beda orang jeneng dek penyanyi joget dere tunggang ngeburi mana ngeneng aja berarti mau wana pada biar kelas kermi boleh samene kaki ngangkep maksiat deki tertarik mon para ulama orang-orang sesoleh ni kabe ki padan sampean kuliah bisa sampean ni kata anda de kotoran ni kapon anda merasana ngiding bau netok redu merengis lah tak nyaman ngakan apa abu betang tak nyaman ngakan wisok baru ngekiri apa semaan pabrik Samsung tak nyaman bau nu boceng karo ngiding bau nu pabrik bi kuliah sampean tak kuat pabrik garagar boceng wis ngakan ngekiri ya tapi maksiat kuliah sampean gitu aja. Padahal kanjeng Nabi pun ada bu, ijtanibu hadhil qadurat, hindari perkara-perkara yang merengis, yang menjijikkan. Apa saja jadi saya kocak? Fi'lul qabih, perbuatan saya coba, wa qaulus sayyi, dan perkataan-perkataan saya tak pantas saya coba. Nah,
Faman seterusnya. Faman alamma biha falyastatir bisitrillah wal yatub ilallah. Mula orang kelak lang ngelakonin barang saya larang ni kah? Falyastatir. Tutupi. Tahu saya cerita ada orang. Apa cerita kau orang? Wal yatub ilallah. Tobat ke Gusti Allah. Cerita aki ke pangeran tu sana. Bircik tu sana sampean mun ke pangeran. Ngak apaan? Tu sana ke Gusti Allah. Terangaki dak Gusti Allah. Ya Allah kula tobat dari ghibah. Ya Allah kula tobat dari zina. Ya Allah kula tobat dari minum khamar. Ya Allah kula tobat dari sebut kapi ke Gusti Allah. Mun ka orang aja. Mun ke Gusti Allah. Terangaki kapi ponan. Supaya gampang sepura nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyastatir bisatrillah wal yatub ilallah. Maka hendaklah orang yang berbuat dosa maksiat kela isara tutupi. Lah makin tak nutupi, dak orang bi tak nutupi makin terang-terangan makin ke maksiat ni. Ngeboreng bini lebih mesra ingat orang salah ke bini. Salah ke bini todus kata jeri. Bene karo pegangan tangan bene aja ning lunalun juga binyander dek bau na. Salah ke bini tak ada jia. Aku cengan si kacir nak kuda tabun si kanan nak kuda bau. Orang salah ke bini tak ada ya todus. Pak tanpa aki mun makin ni kah. Padahal jangan kanjeng Nabi kaki mun andi dosa. Hadis yang pertama kelak mungkin beda cara untuk nolak orang itu supaya tak kening hat, esoro nolak. Esoro ngaku abone paksa atau aben kelak ngocak kok tedung tak tahu kok tak romasa. Hadis kedua ni kah, cek sampai kudu sampean ni kah menampakkan dosa, cek sampai tak nyeritakin apa? Dosa. Sara tutupi. Malah orang tak ngerasani. Lemun nampak aki itu sana, ya pantas orang mau ngerasain pun. Ceknya laki orang, mun orang gelak bereneng, mohon nanti mun ampun terjadi suudzon kesambian. Padahal binin nah, padahal alik tak tahu. Coba cek leteng-leteng tu cek akabine di maya tak tahu. Otababan pun ngatonaki dak kekefase kena. Cek salah aki mun orang gelak bereneng mohon nanti berning tempat suudzon dek sambian. Tambah tak oleh ganjaran. Tambah mon orang sangka cuba bi orang padahal sambian top no tope sangka cuba oleh ganjaran. Sangka cuba bi orang lain. Niki kocak suudzon. Tapi mon sambian nampak aki dek kecuba nah sing ke orang lain gela. Suudzon ke sambian iki salah aki orang mon sambian ampun tercemar, camar ning di sana. Jadi ibarat reng akeme cek tanja lagi mandiman. Cek apa cek kemiakilem seleber. Malah tak katon becana tak keding bau tanco lagi mandiman di sele. Sekira ada reng tahu. Cek ngotore di sana, cek berbuat onar ning di sana, cek katonaki coba ning di sana. Katonaki ning jauh orang cuma orang lain saya tahu. Akeme lem seleber ya kili ketes betes ah. Orang tahu siapa nak kami. Ini kemergana. Soro tak ngakoh. Supaya tak kening hat mungkin kening nolak. Sekedua ni ka soro top topen. Supaya napa supaya kulman jenengan terhindar dari iqamatil had. Yang tetap perintah soro atau badaka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang memperjelas dekat sana, memperjelas dia maksiat, wa man yubdi fa innahu man yubdi lana safhatahu yanugi malih. Kitab Allah Azza wa Jal. Dan barang siapa yang menampakkan, menjelaskan, menzahirkan perbuatan maksiatnya kepada kita, yunukim alaih, maka kami akan menegakkan hukum had kitab Allah, yakni kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini kedalil ala annahu yajibu ala man alama bima'siyatin ayyastatira wala yufdih nafsahu bil igrar wa yubadir ila taubah. Ini kedalil bahwa wajib hukum orang yang berbuat kelaban maksiat kela untuk topno topeh cek buka. Cek ton katon lagi dosa sampean malah tak dosa dua kali. Dosa ngelakonin maksiat, dosa sampean nampak aki dosa ini ke dosa boleh. Dosa dua kali orang nampak aki dosa nih.
wala yafdah nafsahu wala yufdih nafsahu ben tak oleh aban kele nampak aki kecuba na ka orang kato naki kelampian takwa ti na masih maling asurbanan maling tak apa berarti maling soleh ya monteng kan ada maling soleh bakla maling ialah maling keng pakai na ngaring soleh Jumatan jalan kol sepolo padahal malingnya cok sandal ya tapi tak nampak aki dah kecuba na tak nyangkang kok cek kelakuan nak kata jajan orang betina dia kelakuan na mek tahu kakek tangkap polisi berarti pon beda mak sen apa korena untuk ngaranin orang menikah sebab orang itu tangkap polisi kening masa beda bukti beda saksi neka pon tak bisa hindari ponan orang ya tetap ngerasanin kecuba nah wa yubadir ila taubah bon wajib hukum orang gila engkel-engkelan cepet-cepetan untuk ngelakonin tobat adapun kan kui imam pemimpin hakim sehingga onengin dek ka perbuatan ngak nikah seampun jelas-jelasan wajib alal imam iqamatul had maka wajib hukum negaki hukum had kan kui orang se jelasaki menampakkan dosa-dosa seampun lek lakonen yakni qadurat gila bareng se keji bareng se cuba nikah nah dadi mulai makin ceken orang anan sambian sing kira tak tahu sambian dicak laku apa pak dia dah are hebat ring tua dia pas sekolah nan sampean penter pak alim pak hafal Quran pak ahli dakwah perkara ring tua na si coba ring tua na tina masalah bendera togel bapak Qur'anan dadi anak semapan insyaallah ketawapuan bapak bapak tukang togel hutaanan dadi ustaz dadi kiai ketutup deki itu sana bapak nih kan ya mon togel bin togel bin togel bin togel bin togel wis keluarga togel ji berarti syaribul khamar bin syaribul khamar bin syaribul khamar bin syaribul khamar pemabuk bin pemabuk bin pemabuk bin pemabuk ya keluarga teler berarti tutup itu sana sambian siapa katonaki kana katonaki gus bagus tok teku tasbih apa je pak tasbih jong padahal mbian tak mecah karo negu tok negu remote melolo baban arep buan ji baban remote ta melihat TV be kolah ja bodo boleh mon bulu tak seneng ke TV ni kah TV ni kula tak tak pate tertarik kayak meringin anak ya pada berarti ngampung dana ya pada nyongokan reng ngampung dana ya pada berarti pada seneng sekira pun anak-anak ni sekira tak tahu model dosa kata apa tak tahu